ترکیه تماشاوان هجا اصرار دکه که بانگا ریبر پکک عبدالله اوجلان یا چکدانین جبو حسده جی در باست به لی فرماندار گشتی حسده مظلوم عبدی اشکره گود که بانگا اوجلان نجبو آنبو و او چکان داناینن سروک ای پارتی کل ترکیه دبیجه دما بانگا اوجلان ها تکرن و نزانی بو که او بانک نجبو یپگه و پیده اندام شاندا امرالی سری سوریه اندر که پارلمانتری دم پارتیه جی بری چند روزان ده پروگرام که تلویزیون ترکی ده لسر پرسا گلو بانگا اوجلان جبو یپگه جی در باسته به سری سوریه اندر و دمه گوتو بو همو آلی ده نافتانه لی هفسروکا دم پارتی تولای hatım oğulları pişti gotinin önder axıfi u got de banga ocalanda nave hesedi yepege derbasna be ew bank yani banga çakdanine tane ji bu PKK gelu banga çekdanîn û xwe ya rêberê PKK Abdullah Öcalan hêzên Sûriyeya Demokratîk Hesedî û yekîneyên parastina gel li xwe digre yan na. Ev pirs niha yek ji mijarên germiyên rojeva siyaseta Tirkiyeyê. Beşek ji opozisyonê vê mijarê di pêvajoya nû de weke karteke guvaşê li dijî desthilatê bikartînin. Dema ve ev bank bi Abdullah Öcalan da kirin ma we nizanî bû ku ew bank YPG, PYD û pejakêl xwe nagire. Ma hûn hew qasî ji wê eqlê siyasî û eqlê dewletê mehrûm bûn ku îro hûn li Tirkiye van nîqaşan didin destpêkirin. Wezîrê Berevaniyê Tirkiye Yaşar Güler li beramber van rexneyan rojayînê bêyî ku navê Hesedî û YPG bîne banga çekdanîn û xwe hilweşandinê li hemû grûpên ser bi PKK kir. Ancak terör örgütü PKK Divê rêxistina terorê PKK û hemû dûvelangên wê yên li erdnîgariyên cuda û dibin navên cuda da çalakin dem li dest biryara xwe helwişandinê werbigirin û bilez bêmir çekên xwe radest bikin. Li ser mijarê beşek ji berpirsên Dem Partiyê jî li gel hev nakokin. Endamê şanda îmraliyê ya Dem Partiyê Sirû Sûreya Önder çend roj berê di bernameyeke televizyonî de li ser pirsa gelo banga Öcalan YPG jî li xwe digire gotibû hemû aliyan li xwe digire. Lê hevserûka Dem Partiyê Tulay Hatîmoğulları pêştî gotinên Önder roja çarşemê ragihand ku di banga Abdullah Öcalan de navê Hesedê derbas nabe û tenê banga çekdanînê li rêxistina xwe PKK kiriye. Ferdî Sak, Rûdaw. Wezîrê Berevaniya Tirkiye got hemû aliyên gerêdayî PKK li ku derê bin bila bibin divê xwe hilweşînin. Yaşar Güler eşkere kir ku di dîroka Tirkiyeyê PKK yek ji rêxistinên herî berfereh û demdirêj e ku serî hildaye û dereng be jî tê gihîştiye ku bi terorê nikare bigihe encamekê. Temenê xwe dibêje temam kiriye ev Güler dibêje ji bilî xwe hilweşandinê tiriyeke din li pîşiya PKK nemaye. Güler bang li PKK kir ku hemû grûpên girêdayî wê li kîjan cografiyê dibin divê billez biryara xwe hilweşandinê û çekdanîn û radestkirinê bidin. Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet tarihinin en uzun Di qonaxa îro em hatinê de û rêxistina ku îtiraf kiriye tevgera serhildan û tundûtîjiya herî demdirêj û berfireh ya dîroka Komara Tirkiyeyê dereng be jî tê gihîştiye ku bi terorê nikare bigihe encamekê. Temenê xwe temam kiriye û ji bilî xwe hilweşandinê tiriyeke dinya wê nemaye. Ev yek jî giring e. Lê divê rêxistina terorî PKK û hemû dûvelankên wê yên li erdnîgariyên cuda dibin navên cuda de çalakin demil dest biryara xwe hilweşandinê werbigirin û bilez bêymer çekên xwe radest bikin. Tuateyeke daxuyanî û helwestên berûva jî vê yekê nîne û dê nebe. Di vê çarçoveyê de divê ew xusûsên wekî agirbestê ku di metnê de nebûn neynin rojevê. Ji ber ku tiştekî wiha qet ne pêkane. Armanca me ya dawî ew e ku teror bi dawî bê ku hêviya 85 milyon welatiyên me ye. Rêxistinên terorî bi temamî bên tasfiye kirin û her cûr gefeke li dijî welatê me bêj navbirin. Ji ber vê yekê rê nayê dayîn ku pêvaj û bêsabûte kirin û dirêj kirin.
روشا هناك قندن هريما عفريني هدي أصايد به عربين هاويرداج عفريني درد كفن دچنا جهن خواه نزيده بجي كوچبرين عفريني جي ودگرنا مالين خواه خلق عفريني ده سالا 2018 دا اجبر ايرشين تركي و گروپين چکدار لسر وي هريمي كوچبر ببون و هنا كسين كن هاو ناگرن ددلن دبيجن عجبه ام وگرن و چوارا سريمه اما في مجاري بيگومان بشوپينن لراپورتا که لی تماشا بکن روشا بشکش گندن هرم عفرینه یا روش آوای کردستانه هدی اسعید با کاروانین در کتنا هاوردیان بر بنافچین خواه بردوامن و فقرا کوچبرین عفرینه جی رانا وستیایا لگور زانیارین کو تورا مدیایی یا روداویج هرمی ورگرتنا بهاتنا ورز بوهار را هجمارك زيدتر جهاورديان جهرمي درد كفن وسعيفنا قال لك خلكي نازح جعفرين درد كافي يعني وقت جروبا درد كافن خلكي شامي بتان خو دركات برانيه خلكي حمص درد كافي حب وجاركي درد كافن اليوم جوي دستبيكي خلكي مو عفرين قال لك هات براستي يعني بسادا قافله هاتن لآنها هر دنه بر گرمی داره دنه گرم دنه بر بهار داره خلکی نازح زیاده درد کافن ادمانه درد کافن و خلکی ما معفرینه تین لیکیم نها آنها و تیره و گراندنه خواه کیمه از باورم حتی معیده حتی ججنه پرانی در کافن دنه گرم به خلکی در کافه و مکتب جی مدرسه حتی بدویه به کس نامینه دعفرینه ده در کتنا هاوردیان و والابونا مالین کوچبران در فتا وگره باشتر کریا هم هیوین خلکی ما معفرین وگره گشتک وگره جبر مالد وان والا بینه ملکی وان بحاجت خباتوان و کاری وان جبو ملکی خواه پیشخینن بانگه ما خلکی ما معفرین الدروا لبنده تشتیمه مینن وگرن ملکی خواه و مالد خواه لبنده وانه وخلكي عفرين ام اي خلكي الفرمانه ام جي اليكارن جبوه ام تشكون ام جوارو بكن ام جيب هفرا عفرين جاركدن جيان بكن سروكي خوجهيا بالبليا انا كسي عصمت خليل جروداوي راغود 210 مال باطن هاوردا لغونده كوتانابون نها تنه چل مالمانا 109 مالبات جگوند کوچبربون حتی نها 16 مالبات وگریانا 45 مالباتن هاورده لگنده هیامابون نها 8 مالمانا 7 مالبات جگوند کوچبر بون حتی نها تنه 5 مالبات وگریانا لگور آماران وگرا کوچبرین عفرینه نلگور رجایا والابونا گندان جهاوردیانا حسین عمر روداو